We are Kwaba, about attention TV so. In some day, I na dear China dear something and some the bar and I never basa. Now I am got here. Yeah, brand TV or no friend or so a blogger. No den sim bin nam a social media site a hold do Instagram boko baby bia boko bia you nim se ho social media joint the boko na brand tia ko post in sem ni bi ho. And some no post to her. See, you knew about no fe. I friend say, what am here? News about your GH1. Can you so a news uncle or GDNye about your Yagan uncle? Me uncle Samahuno site bia me do jaw AliExpress, where one of the models of the AliExpress company about Como Pam Mantari. Tiam Tahuno pa. On one the only Ghanaian or I female among said that AliExpress for you soon as model or parliamentary man. No the advert mom. Now in some bobo far by way who and papa and yet the cry music and mammy and I said the bush of phone be who science and then I'm from Mufano Hona like Omani Angie Omani Jokra. And some ben abo fa ba we hu a yen kwoti a esa ba we ona de otum se o mo kan se kraman krambu no kraman krambu nye dwaman fo sa chen ya ba we friend sa wa mi he yes aba we hwe en some trending is o ye dwaman fo yi papa sa bo panche kura be ho be won fa so a chen ne kakra is a baby budru bia no wa bode I say you know akoko anase dabo no bebe bodubia no abodem bebe bodubia no abodem na blogger yin se ma okekan pa chere se an se wa mi he o sa ba wa wi o so le a o si enyao na Ghana ha fa bo kika de ope TV so se onso atente hurutu auto na apeso ko huru treja Abranten in some more can in some more Abranten there be good different platforms so no. Say am papa say was say na wom dia na be ha dwen o. E be ha dwen pa kire say utimi ni mama miensa a won kwan no oba o. Eno no bro fi me kan say threesome. Na won kwan oba ba akopɛ na mama miensa. We boy jumani we are no asole akotana nchen na we aba bo na onu su we are no asole na we aba no mo ko ranso sa ene se wa ho odin o sensem ya brante kika fa ohun se yam papa se utimi da ho na mema miensa at the sport panyan na we asole panyan ene se wa na ho odin Who cry chance a woof on pa. As a woof on pan and was gosh a woof on pan and bema bia fruby. To a mom padiana and what then pomon pano, won't take what check what train bia. Zawa to me jina on us and remember me inside the spot there. Next I was on hoarding pa. The same people before Papa Fubi. Anna Moamu GH1. Gaba Kubu a friend, say, must say a friend is a Lily Mohammed was a den day. Yes, woman ko boss a threesome no. Na kika kona na Samia Ukunu Jombo du so ho be bom. A to the stand say Jombo du crampo no. Abrante na e kan allege say Jombo du HIV positive. Gabi o kire da kon so din wom. Allege Abrante kroya say Gabi o kire da kon so HIV positive. And so how so for Niger Gaze nsusu din na mu onu so din na mu a onu kwada according to sources kwa mpra batch na try say patch say o ma na yare o ma Niger Gaze yare tinese minim say diabetes o senso HIV ni bi na ade amano said minim senso bia man candidate ana de amano said you minim yare kra wo de ambassador for president Niger Gaze just e ko chene na ewi ni mu jam
na mema dodo a mo ka se wa wo no mada organa ha no se yampa de a ene se wa na se utokro mo re mpe ha hwe o ti so hona bie se ayi no man ho no se yampa pa mema hodo mbobo mu din no se yampa se wo ne sa mema no nyina timi akompam agodimpam agora nesa no den kojo opon kromam nyina din wom nesa no ne man no the blessed ministry of informations minister no nesa no adwuma no wo se wa wo nchen o to kromo no na wo information ministry adwuma no yes I want to open information free according to boy no so one ne ko ye program bi mu ko ye program ni we ya no do ko fi no ko okoro o dross nesa wo ko jo opon kroma no so se be ono abo wo ya ro dross adwuma na e dia ma say ye no enye no na wo ye nkrofo dross na wo ro se wa mi he dross na wo de wo ene sa wonya wonte ya me ka kiro yese gabi wo kire da ko HIV positive wa we se wa jombo dun su HIV positive ono so wa we se wa nti se me awuku monya na mon salai na mon ko se kwalebu na mo be kwa sense 37 na mo kwa yeso Rich Hospital na mo kwa monya na mon ko test mon ko ye HIV test Mugo HIV test ne sare ne Ghana enche politicians awodo bibiri ne ba bewu politicians bibiri ne ba bewu se wa metu se ye no krese sa bra na wo ba mesra omunu aba ho ofe yie pa jaina emwa cause the break uta no ote Ghana ma nyina anim na ko base ode wajapade akosu ekuman what the growth of the champ crofo man crofo ranimu sa up and down sa na mo koba sa de anese wa ba adwen na sanya no kre ena branch no so nimgu ase na sa wa odigu a na wa branch so meka kiro se hwe yie ko so wiase na ye wo no untimi nwu obi animu asesa anfa hu ni totoroto sa o so ono mbo kra mpo na ono abara se wa na nka hwe ankere kra no ye so afa nko court ana wan fango police station me amechew en ka damage not na se no ye kra na kan hu se wa brante na wo gu nanimu ase no on fa ho totoroto da kozu wi ase de animgu ase de ya yie pa ya so bi ba kama se pa no de ne betena ase asopa no akansema sebi ensem fata e de agu no hu fin Menese wa pa na se no kresen kade we enya no like no kro bia animu a aw abranto e kama me ne ho akire ne pa baabi obohu se nka se gabi wo kire da ko da wo so ebu no mu bumfum pa wo so no ana se bia samia wuku da wo so ko asema abranto ne keke ka no ano odin o ano odin papa se enya no kra baby o gu hu fin sewo no sewa se ne metima se o kan is recently France ambassador Edna Bagana ya oni ne koye interview ne se ne because ene France ambassador no so dwam because according to a branch statement or they out ne say be me bia benya encounter with him bia no o man kwa mani dwam na wa brante na won so ho yem mabo ko ne obi diabo na wasobere wano ayi wano kakraka ti se shatawale ano no na wo de kansem na koso aneka se ye no kredia se wa sachira na twe ho free sanema no ho emwa na pebe man ene no wale na montana se no mo bra na mo hwe oba na wawo na ba ya fefefe kama pa senya no kran so dia wa branche na won so wotu ani asi se wa so se adwuma pa wo ye ntubegu na nimu ase no so obi na agba pa hweye na Ghana ne ewo no eye den e babo baba
Say no cry behu, and no cry so wa brantini behuna. Say e ko basa de o kan nya no cry na wo de gusa wa ni mu ase a. Wo sa brantini no. Ya me betua o ka papa. Obetua o ka. Because what mean say obi. Emfa wo ni zotroto sa abra nipa na wo kan ho asem no ye innocent. Yenyai sa nyama no ensem fata airtime kura si ya empanimfo ewo sa stories yi obia di break uta no MPP mu no nye di break etwa do o lowest company bia MP and this MP aboni din Suhini se Suhini mu nyina we se wa ene se wa so do o top hierarchies no kwa na ape ene enche kra bia na duro kufa do ne ba o miaso no mo so bewe o se wa mesro mo ni na ho se nya no kra akwan bi abetum da banche na fa so ama ho asan bi afa ne fa so se no kra so amesro no waton ho afri sa brabo ne no emwa o se ne de bia na meka no na Attention TV GH o Facebook uko YouTube nso ya Attention TV GH o subscribe no like no share na onu ebi so nyensempa ni bia yede ati anya bia hwe mo so fo ba ko Brofo Solomon and I'm doing sempa Ibrahim here for Attention TV so